sokuzokuzwa bonyana uguqiswa sinjani phasi sisabalindile umkhulu Mahlasela nomkhulu Mbonani. Mkhulu Mahlasela uyamfunyana umkhulu Mbonani? Ngiyamfunyana sesinayela. Alright. Bakwethu ngiyanamukela ngiyanilotshisa kuZanonke podcast. Ibizo lami nguMandla ngokwamnguni Sibongo ngunchebe.com ngokwaziwa. This is Zanonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi asikhulume emntwana ekhaya. Ngibawa ningiconfirmele bonyana umkhulu Mahlasela niyamuzwa njengombana simthethe ngokomtato ingasi ukuthi unathi live ku panel. Ngibawa nje akhulume alotshise ngemva kokuthi alothisile for the sokuchinga kumkhulu Mbonani. Ngizokubawa bonyana ningibhalele lapho phasi to confirm ukuthi niyamuzwa uzwakala kuhle na. Mkhulu Mahlasela ngiyakulotshisa ngiyakwamukela ehlelweni iZanonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Ngibawa uthathe leli thuba ulotshise wonke osibukeleko nomlandeli weZanonke podcast. Lotshani balandeli beZanonke podcast. Ngithanda ukulothisa nakuwe babomnguni nabo bonke abantu abasilaleleko nabasibukeleko la kuZanonke podcast. Okhuluma kolonke uJohaniswa kwaMahlangu eMathalfana wazonke likamkhulu Mahlasela. Siyathokoza mkhulu Mahlasela. Bakwethu abakhona phasi estupini lapha ngibawa ningiconfirmele just by writing ukuthi uyezwakala umkhulu Mahlasela uzwakala kuhle na. Ngilinde nina niconfirm. Siyathokoza good enough. Uzwakala kamnandi mkhulu Mahlasela. Mkhulu Mbonani angikulotshise ngikwamukele ehlelweni. Yebo. Nihlwile. Nihlwile. Siyathokoza ngibawa ulotshise ababukeli nabalandeli beZanonke podcast. Ngilotshisa bonke abalandeli abalaleleyo abalalele inkulumo yethu ubalothisa bonke. Siyathokoza mkhulu Mbonani. Umkhulu Mbonani uzwakala kuhle yena njengoba bangasise endaweni yinye. Ngibawa ungiconfirmele good enough. Sirakela phambili ngokutepha iscreen bakwethu. Sirakela phambili ngokutepha iscreen. Uyezwakala. Ngiyathokoza. Mkhulu Mahlasela. Mkhulu Mahlasela. Khamba yabaleka. Uyangizwa njenganje? Khamba yabaleka. Uyangizwa njenganje? Ngiyakuzwa mara kodwa walekile. Angenze nje nange ungizwa mkhulu Mahlasela ngibawa bonyana uhlathululele abalandeli nababukeli beZanonke podcast bonyana namhlanje sisiqoqisana ngani begodi sichukuthini ngalesi sihloko esisiphetheko. Mkhulu Mbonani uyangizwa wena la ungakhona? Yebo. Uthi umuzwa kuhle la ungakhona. Ngizela kude iyabaleka. Iyabaleka mina ngangima iyabaleka. Mkhulu Mahlasela bengibuze bengithe mina ngibawa bonyana uchazele abakhona la ku panel esinabo ukuthi sixoxisana ngani ebusukwini banamhlanje. Hello. Mkhulu Mahlasela? Ngizalalela kude. Iyabaleka ngiyayizwa. Iyabaleka. Yeah. No sihlangabezana nomraro bakwethu. Sihlangabezana nomraro wenetwork la bangakhona kwanga igezi ngiyo Ngiyazwakalela angeke wasizwe ukuthi uzwakala kuhle khulu kwamambala mkhulu Mahlasela bakuzwa kuhle baconfirmile. Awungone? Uyangizwa? Ngiyakuzwa mara ukhambe yalahleka. Solongana usangizwa nje bengibawa bonyana uragele phambili ukhulume ngesihloko esisiphetheko ebusukwini banamhlanje uguqiswa kwethwasa. Isihloko sethu sanamhlanje balandeli
uthola ukuthi khamba ngafika phambili lapha nakumele ukuthi mhlawumbe agoduka uyele ekhaya kuthiwe no ungcono athi aguqisiwe ekuguqisweni apha ukhamba ufika phambili ukhambe kube nomraro nathola ukuthi umuntu ukhamba kube isikhathi eside aloko aguqisiwe khamba kuba nomraro wokuthi amadlozi akhambe athoma ayamzwenye ekumthonyeni kwawo athoma ayamhlangahlanganisa ngebanga lokuthi usuke wawatshiya ngemuva la bekaphetha khona ngoba lokho umuntu nakangenako epheseni uyangeniswa uphathwe ngotshwala uphathela amadlozi angeniswe ngenkukhu mara ephumeni kwakhe nasele aguqiswa sekuyapasa uyaphuma umuntu leyo uba njengomuntu otshiye amadlozi ngemuva into leyikhamba nakafika phambili ikhamba into leyikhamba imdalela umkhokha njengomuntu ukhamba abe namabhadi avelele zindonyana eziningi ngenxa yokuthi amadlozi lawa wakhe lawa uwatshiye emzini ngemuva kosobana angazi kuyazwakala ngapi uyezwakala mkhulu Mahlasela nangakhike ngibuze ubungozi bokuguqiswa okay ubungozi ngibuya ngibona angifanizi uyangizwa njenganje mina ngisezwa next ubaba mbonani uyangizwa wena la ungakhona mina ngisezwa next mkhulu mbonani your name on it just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI. mkhulu mbonani Yebo. uyangizwa wena Ngiyakuyizwa. all right umkhulu Mahlasela lokho bekakukhuluma njenganje ungizwile Ngimzwile. ngithemba bonyana njengombana niba laphi bendabuko nenza ampurindo yinye Senza into yinye. yeke engithemba bona umbuzo bengifuna ukuletha kuye lo ungawunikela wena mhlambe ungakwazi ukuphendula ngawuphendula. umbuzo wami kilokho ebesele agade akuchwile umkhulu Mahlasela uthi ukuguqiswa kusikhuluma ngani kuhle asikhulumi ngokuguqiswa like literally ukuguqiswa ngamadolo into efana nalezo ngoba ngendlela ayibeka ngayo le kwanga ihlukahlukile kunalokho mina bengicabanga khona ukuguqa ngamadolo sikhuluma ngani nasikhuluma ngokuguqisa kwethwasa Uguqisa ukuthi ukhuluma ngokuthi angithi umuntu bamngenisa bamphahlele bambikele emadlozini walapho lapha ukuthosa khona lesa sikhathi achinga ngakhona lakho athinga ngakhona bayamngenisa bamphahlele bambikele emadlozini walapho lapha ukuthosa khona mhlambe kengithi mhlambe ukuthosa kwakwamthweni kwakwamahlangu yes nangena kwamthweni lapho kosi bambikele bamphahlele babikele lamadlozi akhe ukuthi uze ekuthwaseni bamhlanganise namadlozi walapha ayokuthwasa khona okay nabamphahlela bambikelayo bese uyangena-ke bese uyathwasa-ke uthwasa lapho kwamthweni apho nasele bambikele bamthwasisile nasele ukuthi kose bamgoduse bangasamgodusi uchaza ukuthi nabangasele bangasamgodusi uphethe uhlezi lapho laqeda la usuyaphuma nje amadlozi akhe abuya asala lapho emzini lo bese uyajika umuntu lo uba umuntu ogulayo uba namabhadi into zakhe ziyabheda selagena ngasithisha wakhe la ayisabereki kuyibambe kancane mkhulu Mbonani uthi nabamguqisa kokwenziwani wangithi yoguqa bamphahlele bambikele lapho angitsho nakangenako uphahlelwe kwahlanganiswa abezimu bakuloyo muza yokuthwasela kiwo nabezimu bakhe right uyasithwasa leso sikhathi leso ekuthwaswa sona engingazi ukuthi mhlambe zinyanga engaki and then ngemva kwalezo nyanga lezo kufika isikhathi sokuba nabuyele ekhaya ngifuna ukuzwisisa la ekuguqisweni ukuthi ubungozi bokuguqiswa ngengikuphi ukuguqiswa lokho esikhuluma ngakho ngithi nabamguqisa
bamguqisa ukuqaphasi uyaphatha uyabikelwa ekuthomenokha yashobenokha barinathela uphuma thola ukuthi akasaguqisa uyakhamba okay ya bese kuba lenkinga ukuthi utshe amadoda akhe emva lapha kade athwasa khona okay bese yasela khambile uba nenkinga eziningi ngoba nyana amadoda akhe enzeni asele lapha yena ukhambe empty anganamadoda wakhe lawa. Okay, ngiyakuzwa mkhulu Mbonani. Nangakhe mhlambe ke ngibe nomunye umbuzo landelela. Njengombana niba laphi bendabuko begodoni babantu abathwasisako into efana nalezo. Akusi umthetho mhlambe ekutheni sele umngenise ngalendlela yokumguqisa kufuze umkhiphe ngaleyo ndlela yokumguqisa. Khumbula ukuthi lokha nakathwasako umuntu lo yathwasa aqede and then nasela goduswa abuyiselwa ngikhaya kuba khona umnyanyanyana wenziwako nomtjana ke ngithi umgidinyana owenziwako la begada athwasela khona akwenzeki bababikele ukuthi namhlanje sechayile uyakhamba ubuyele ekhaya akwenzeki ni bababikele yena uchaza ukuthi uthola ukuthi umuntu sebayamkhipha nje bangakuze kumnyanya loyo sebamkhiphe nje. Vane ke kwenzeke lokho mkhulu Mbonani? Vane ke kwenzeke lokho naku umuntu ukhambile uyathwasa i-period le ayithwasako and then ngemva kwalelo period lelo asabuyele ekhaya isinjalo nje ngaphandle kokuthi kwewe nomgidinyana. Vane ke kwenzeke kukhona abalaphi bendabuko abakwenza lokho? Ya balenga bakwenza. Nangakhe ngibuze mhlambe unobangela kusuke kuyini ekutheni kwenzeke ngaleyo ndlela sele nazi njengabantu abaphambili in terms of indaba zokuthwasisa and so forth. Unobangela kusuke kuyini ekutheni umkhambise lo muntu begodu wazi njengomlaphi wendabuko nofana inyanga wazi ubungozi balokha nangeke uwenze izinto ngendlela efaneleko obungamlandela. Vane kuyini mhlambe elidele ekutheni uragele phambili ukwenze lokho? Abanye thola ukuthi umuntu wakho uyamthwasisa amthwasise umuntu la abuya aphume akhambe navane aphuma akhambe thola ukuthi umuntu la akasamphathi kuhle nokuhlala umuntu amguqisile ahlala amguqisa thola ukuthi umuntu la akasamphathi kuhle bese umuntu lo usuphuma angakaqedi. Ngamanye amagama ungalile. Ungalile. So akusimraro wenyanga ekuthwaswa kiyo kodwa na umraro ungewakhe njengombana angalile umuntu obaleke engomeni ngamanye amagama. Kumuntu obaleke engomeni ngoba thola ukuthi lapho inyanga la ayimphathi kuhle. Uyezwakala mkhuluma Hlasela? Bakungone ya kwanga ungizwa moyi njenganje. Njengathi kungconywana ngoba ngithipile lapha enkhona. Akugijime nawe mkhuluma Hlasela kilokhu umbonana bekasahlathulula la ekutheni unobangela mhlambe kuba kungala kwethwasa leselifuna ukubuyela ekhaya mhlambe into efana nalezo and then ke bese lisenzelwa nofana lisaphethelwa ngendlela efaneleko. Esikhathini esiningi kubangelwa yini lokho? Esikhathini esiningi yakungone uthola ukuthi omunye mhlambe ekhabo basahlanganisa sekahlezi isikhathi eside la ekuthwasena uthola ukuthi umuntu ufuna ukuzenzela ngoba abantu asifani sibabani omunye nakasafika kufika alungile athobe asabe kuye akhambe kube umuntu abe umuntu oseke afune wena uzogcina sowuzwa ngaye ngenxa yokuthi kahlezi kula sekazitshela ukuthi mhlambe uyakwazi then abanye abagobela leyo abafuna ukuyibekezelela umuntu akhona ukuthi no ufuna ngimkhiphe akhambe uza ukuthi angahlanganisa abuye mara ekuhlanganise lapha umuntu usuka akhambe kube isikhathi eside sokuthi amadlozi wona solo asele ngemuva umuntu namguqisa
abaningi abavami ukuthi bamkhiphe ngendlela uphuma njengomuntu obuyako sokuthi imithwala yakhe iseselapha imithi yakhe iseselapha imitutu iseselapha into ezanazithoma afika le ekhaya kumuntu solwayileka kabuyi into ezazithoma ziyamhlangahlanganisa kuye emzimbeni ngoba lapha umuntu nakangena-ko epeseni suke connecte kuhlanganise amadlozi wakhe newalapho aphetha khona bese abanye unobangela wokuthi bagcine baguqisiwe abanye uthola ukuthi umuntu nakala epesena sekafuna ukuzilawula ngendlela afuna ngakhona sekahlezi kulo akasafoni ukulinda ngoba bekhamba sokuthi bamtshelile bathi sayokuhlanganisa mara usuka lapha athome kwemuntu ongasaziphathi kuhle then ugobela usuke angasafoni ukuyibekezelela-ke njengaleyo then abanye-ke bathi ngcono ade yaguqile ukuguqa komuntu mina ngokwazi kwami umuntu akaguqi ukudlula inyanga ezi-6 months aloko akuyibambe kancane lapho umkhulu Mahlasela ngamanye amagama sengiyakufunyana-ke njenganje ukuguqisa okukuphoza iprocess ukuguqisa okukuphoza iprocess kwenza iprocess kujamisa iprocess tot bekacede mhlawumbe usaguqisiwe wekhambile uyokuhlanganisa kuza kubuya ukuguqisa kuphoza iprocess ijamile akayokuhlanganisa abuye azokuthola imithwalo yakhe aqedelele kusikhathi esingangani esithathwa ngilo ozokuthwasa kuwe njengomlaphi wendabuko nofana enyangeni ethwasisako khabo lakhona umuntu uthwasa isikhathi esingangani esikhathini esiningi babumnguni kuya ngofenarha bedlozi lomuntu kukhona abathwasa i-6 months kukhona abathwasa unyaka wonke kuyangofenarha bedlozi lomuntu kokuthi sekavuthwe kangangani ngoba umuntu angeke athi azokuphetha kuwena akaphuma la akakavuthwa kosa ukuthi azi ukuthi umuntu nakaphethe kulo kunje kosa ngimenzeni nakaphethe into enje kosa ngimenzeni kosa abe nelwazi lonke aphume nalo liphelele ngoba sele ungamfundisi ngendlela khona ukuthi azazi izinto uyohlangabezana nenkinga phambili impilo amalanga la ifitshane uthola ukuthi wena ungugobela lakhe uyalala nawulalako uyo umntwana loyo uyokuthingaphi ayokufuna ezinye zezinto wena leso sikhathi komfihele zona kuba sikhamba kuba yinkinga nayifika phambili alright siyabuya ekulaleni akhe ngizwe nakumbuzo enginawo umkhulu Mahlasela akhe ngiye engomeni lokho nakuwelwako kuyazeka bonyana kuwelwa i2 months mhlambe eMandebeleni kuyazeka bonyana kuwelwa inyanga nofana 6 weeks 8 whatever weeks espedini into efana nalezo lokho kuyazeka ukuthi ikhamba 2 months kuyinto eyaziwayo akusaqalwa ukuthi mhlambe umuntu ufunde kangangane and so forth and so on but i-period is 2 months so akuna period ngaphansi sithwaseni ukuthi umuntu uthwasa isikhathi esingaka regardless of whether ubambile ebekakuyele nofana kakakubambi na babungunikile yokuthwasa kukama kube nomehluko nale engomeni ngoba la ekuthwaseni la sikhuluma ngomuntu oyokuphatha impilo zabantu nakaphumela ngaphandle ukukhathalelekile ukuthi njani nakanjani nakaphuma la kumele aphume avuthiwe aphekekile akwazi inkinga ukuthi yosombulula njani nafika ngaphandle abantu bazokuthi bahelebheke kuyenzeka bonyana udlule unyaka solo kathwasa solo kangakabambi unyaka iya angisekho ku6 months ngisemnyakeni njenganje kuyenzeka unyaka udlule uphele tomu umuntu lo solo kwakakabambi enemfundisa khona nakanokwangavutha usazokuhlala nakuke sekathwasile umbuzo uyavela la ngo good enough umbuzo uthi kubangelwa yini lokho umuntu athwasile kodwa nangakhona ukulapha angakhona ukulapha kanti ilevane ibangele ukuthi umuntu uthola ukuthi uthwasile angakhona ukulapha isikhathi esiningi kuzizinto eziningi nanoma ngizokukhamba ngithi ngiyazikhuluma kabanye zizokuhlala kuphi mara iqiniso mina ngima ngihola ukugegeda indaba ungafeli ngaphakathi mkhulu Mahlasela sikhulume into kanengi evane uthola ukuthi umuntu uthwasile ucedile mara akakhoni nokulapha
esikhathini sanje babumnguni mina ngibona abagobela abanengi uthola ukuthi umuntu uthwasisa umuntu mara kumthwasiseni kwakhe kuba nezinto akhamba amfihlela zona lapha umuntu loyana akafika ngaphandle yokhona njani uhelebha abantu kwabezinye zezinto yamzima okunye futhi engikubonileyo ngabagobela abanengi ukuthi abagobela abanengi bagijimisa imali kangangokuthi umuntu uyabona ukuthi umuntu akakavuthwa mara ajahe ukuthi akukhiphe nesifuthi athole ikomakhe ngenye yezinto ezikhambe zilimaza abantu thola umuntu nakafika ngaphandle akakhona uhelebha abantu akakhona ukulapha bese into leyo yenza iba ngathi zonke inyanga zenza into efanako kanti akusinjalo bese enye ikhambe iyenze abantu sokuthi umuntu afika ngaphandle akakhona ukulapha akakhona ukubereka uthola ukuthi lokha ugobela nakasamfundisa izinto nakufika ama-client akababizi uyabalisa kuba busy nama-client lawa yena ayedwa bayakhona njani ukubona ukuthi ikinga esosisombulula njani of which wine wena ukhamba uba nezinto khamba ubafihlela zona iba yinkinga khulu into leyo ngikhambe ngayifunda ngayichazisa ngayibona abagobela kunabagobela kesinye isikhathi abakhambe babe nenhliziyo ezide namele ukuthi batsherele abantwana ilwazi babe nenhliziyo ezide ekumele batsherele abantwana ilwazi urareke ukuthi umntwana lo manje umthatheleni ikomo ungafuna umnikela ilwazi wayemdumbize ikomo ungafuna umnikela ilwazi ngoba nombiza ikomo akhe kosa ukuthi aphume la aphelele ngayo yonke into azi ukuthi nangifika ngaphandle ama-challenge engiyokuhlangabezana nawo ngizowasombulula ngalindlela Kune-comment la but before ngizokuya kuleyo comment akhe ngibuze nakumbuzo ngibuyela lapha endabeni yokuhlongakala kukagobela kwenzakalani lokha ahlongakala umuntu angakaqedi i-process yokuthwasa lokho nakahlongakala umuntu angaqedi i-process yokuthwasa nakuwukuthi kunomfowabo abathwase impande yinye nangithi impande ngisho ukuthi ndawo yinye sokuthi kunomfowabo athwase naye ndawo yinye or kunethwasa lakhe lokuthoma elikhona thola ukuthi liyathwasisa njengoba nahlongakele njaya kuyakhoneka ukuthi bamthathe bamse kuloyo mfowabo or bamthathe bomnikeza lela thwasa lakhe ukuthi limqedelelise lokhu ebekade ugobela amenzela khona ngoba yena angeke ajame ngenxa yokuthi ugobela ulele fanele achubeke aqedelele akuzelele umfowabo ukhulumela wegazi nofana umuntu athwase naye umfowabo ngikhulumela wedlozi umuntu athwase naye okay ingasiwe wegazi awa ingasiwe wegazi ngiyakuzwa athwase naye mkhulumbonani yebo mnguni ngithi sowulele ya mkhulumbonani nasi i-comment la ithi umma wathwasa ngomunye wabantu abathwasako kodwana akaboni litho unobangela uba yini endweni efana nalezo Lutho wathwasa akaboni lutho wathwasa wayiceda i-process yonke kodwana akunanto ayibonako ake kuphendule so kunabanye abagobela abangakalungi abangakenzini kunabanye abagobela abangakalungi abangakalungi abangasireka abangaphephela umuntu reka kuhle okay naba mkhulumbonani naba ngiba ukuphendula phezu kwale okay yokuthi uma wathwasa akaboni net ukubonana uqinisile nakathi kunabanye abagobela abangakalungi ngoba abanye abagobela bafuna ukuthi babone umuntu ngaphambili ngokuthi umuntu lo waceda la umuntu lo uyoba nesithaba yena umuntu lo uyongidlula mina kanti into leyo ayifuneki kufuna ukuthi umuntu wamukele ungangifundisa ukuthi hlenika ikoloyi mina ukuthi ungifundisa njalo ngibe wesimdlule wena ngidlule wena manje abagobela leyo bayahluleka kuyamukela bese nawuthola ukuthi uphethela umuntu loya njaya akhambe amphethela ceda nakafika phambili lapha kube nendlela amphamazisela ngayo kokuthi angasabona angazi ngiyazokala ngamanye amagama uyamvala
uyamvala. Right, nakusekavaliwe loyo muntu uphethile ulikhambile lonke ibanga ekufuza likhambe nakuzimfuneko ngwakelakhe ihlangothi ebegade bazifuna uzenzile ngendlela efaneleko bewagoduswa ngendlela efaneleko kodwana uvaliwe ngaleyo ndlela avalwe ngayo kwenziwani nofana ngengiziphi inyathelo lomuntu ekufuze bonyana azithathe ekutheni agcine alungelwe abone avuleke No, inyathelo mkhulu ekosa ukuthi azithathe mara le kephendule kumbonani. okay Ngempendule Mnguni inyathelo kosena aphume afunisise aqalisise ukuthi uvalwe njani kwenzekeni ndani bamthole ukuthi uvalwe njani kwenzekeni enyangeni inyanga ikhona ukumlawula imbona ukuthi imvale njani ikhona ukumphethela nangabe iyakhona ukumvula ikhona ukumvula. okay kuyakhonakala ngamanye amagama ngithwase kuwe Mbonani but ngemva kokugoduka sengiphethele konke ebekufuze ngikuphethe and then nangifika ngikhaya ngiyabhala ngiyafana nalokho ngiseza kuwe kusho ukuthi akunamahluko okhona empilweni nami ngemva kokonyana ngithethelele ikhambo nakundeni sengiyakhamba ngiyakumahlangu ukuyokuchecka ukuthi ngamhlambe kuba yini ngingaboni litho ngemva kobana sengiyikhambile indima leyo and so forth umahlangu abone bonyana ngivaliwe uyakwazi yena ukuvula lokho okuvalwe ngilo yagobela okunguwe Ya uyakwazi ukuvula uzokuvula ayinabungozi ayimthini angithi akagangi lethi umvalile akuthi loyo umuntu nakamvulayo uyomvula ukuvalwa ukugobela akhe loya yena amadlozi akhe azomtshela ukuthi kosamvule ngani ngoba umvalile ayinabungozi. Ake ngibuze soke bogobela bami ukumonitora niyakwazi ukumonitora musukuthi kukhulunywa ngani nakuthiwa into uyayimonitora nakuke ungivalile nofana Mbonani ungivalile Mahlasela ungivalile wenzani uyangimonitora noma uyamonitora isivalo sakho esukuthi sisaragela phambili sisavalile nofana usuyangivala ungilise njalo kuzakubonakala ukuthi kwenzekani nofana kunendlela ongimonitora ngayo ukuthi ngisavalekile na akwande mamjeli babunguni lapho akakumonitari uvala kanye alise so ngamanye amagama kusasa nakangibona nginabantu sengilapha kuba isurprise kuye ukuthi hawu ngibe ngivalile sekuvulekile uzokumangala ukuthi njani wo akamonitari akakumonitari uvala kanye adlule enye into engiyifundileko nengiyibonileko ukuthi umuntu uvala from sesela efeseni abuye ayevala nalokho angithi lokho umuntu nanto ukuthi uyagoduka ufika isikhathi sokuthi uyakhamba ugobela uyokubereka umuzi afika akhambe afika kwenza lokho akwenzako nabekhona bazokuthi uzokubereka uzokuphethela enza amatrikwana wenzako akhambe umangale wena uhlale kuphela inyanga kuphela kothumasa ngene umuntu namunye uzakuthola ukuthi inhlahla zakho mara umuntu akangena ngekho kulekelako kanti yena umuntu akhona uyazi ukuthi wenzeni uqedile ngawo na umuntu olalisa amehlo vele uzakuthola wahlala igate abantu jolo yeah no kuthi ukuthi niyaganga mkhulumbonani niyaganga mkhuluma Hlasela thina kodwa asisimhlobo loyo thina sikhamba ngeqiniso ngiyakuyizwa nakumbuzo mkhuluma Hlasela ovela enzasi umbuzo akhe ngithi before mhlambe siuthatha umbuzo lo sibuyele ku nation nation ingamhlambe kikho konke lokho bokubuza uyaphenduleka imbuzo bengiba nayo yokulandelela mhlambe kuna la ihlathulula khona ngizokulinda ipendulo solonkana usabhala phasi nengekkhonakala you can request ukhwele phezulu sikhulume uma ungafeli ngaphakathi
nakumbuzo omunye ovelako mkhuluma hlasela nawe mkhulumbonani ukuthi ngisaba ukwazi ukuthi ngikupho okurehe ukuthi uziyele ekuthwaseni nokuthathwa uziyele namtjana uthathwe ngiyathokoza ma uthathwe njani ba ngiyaziyela ngiyapaka ngiyaziyela okay akhe ngenze so mhlambe nangakhe ko clarify enough umbuzo ukuthathwa okunjani ukuziyela ngiyakuzwisisa ukuthathwa okunjani mhlambe nangekhonakala you can request ukuyiclarify better kunami. Okay, let's see. Akwande ninjani? Sihlwile masikezwe ngikhaya. Ngiyaphila. Mina ngithi mina ngibuzela ukuthi ku right ukuthi ekuthwaseni like kunokuthi bathi ulahlekile utholakala esusethwaseni ngikuphi okright lokho okulahleka bekhenu bakuzume bakuthole ukuthi usekuthathweni namkha upakela imbhege ukuthi uyakhamba uyokuthwasa kugobela nangiya kunokuthi ulahleke ukhambe uyozifunela wena ugobela bakuthole sokugobela la ukhonjiswe khona ukuthi fanele uyokuthwasa kuphi ngikuphi okuright ukhambe wacunda enough ngithi mina nginokuzwa bathi no yokuthwasa kuyenzeka ulahleke like njengebusuku utholakala ukuthi uyavuka ekheni uvuka ungekho ukhonjisiwe ukuthi kumele uye kugobela muphi uziyele bekhena abathi bakuzuma bakuthole ukugobela loyo la ulahlekele khona kunenzeka kodwa uthole ukuthi uyapakela imbhege kuthiwa uyakhamba uyokuthathiswa kumbonani ngikuphi okurehe lokhu kokuthi ulahleke utholakala esukugobela nalokho uziyele upakela imbhege kuthiwa nanga ugobelo yokuthwasa kuye ngithemba bonyana uzwakale kamnandi mkhulumbonani mkhuluma hlasela ngilokhu kokukhamba uyokuphaphama kwagobela amadlozi la esikhathini esiningi akafani kukhona elinye elikhatha uyophaphama sewukugobela bese kube nelinye lifike likhombe lo muntu lo ofanele ukuthi uyokuphetha kuye likhombe ephupheni ukuthi uzobuya endaweni esona sokuzothola umuntu osona uye ukuphethela akazi izinto thina enough uyamuzwa ngiyamuzwa mara ngakahlaliseki kuhle mkhulumbonani ngiyamuzwa sisi ngendlela achaza ngakho yazi kunjani idlozi liyakhombisa lafanele uye khona liyakukhombisa la kumele uye khona idlozi liyakhombisa lafanele khona lapho ukhambe wavuka ekuseni ungekho bakuthole kugobela ukuthi kulapha idlozi likulayela khona okay ngiyathokoza and then ngaphambi kobanyana uphume dadwethu ibe mbili umbuzo lo uthe ngengikupho kurehe ukuthi likulayele akhe ngithi uchinge khona ulahleke uyokufunyaneka sewulapho number 2 upakelwe kuthiwe namhlanje uyakhamba uyokuthwasa wesibili ngilo othi lokhu kokuthi okay namhlanje ngiyapakelwa ngiyavaleliswa nangiyamina sengiyakhamba ngijinga ngakumkhulumbonani nofana umkhuluma hlasela ngengikupho kulungileko between the two lokulayelwa ngifumaniseke sengilapho nalokuthi ngipakelwe ngichingiswe ngakhona Mam J zwakala ama girlfriend in your background ningizwile bobaba
mina khona ngikuzwako nje ngikuzwele emuva. Mkhulu Mbonani ungizwile? Angizwile. Bawumnguni. Ungaphendula. Ngaphendula ne? Iye. Mina ngichaza ukuthi lokuthi upakelwe ayisilo. Okay. Ayisilo. Uzwakele. Enough uyazithola impendulo. Ngiba ukwenza umfakela phezulu kwaleni ichoko. Okay. Ngiba ukwenza umfakela phezulu kwaleni ichoko mara ngizoyikhuluma ngiyazi kabanye ngeke ihlale kuhle. Bawumnguni kunento yokuthi njengale ukuthi usezila ngifuna ukuchaza ukuthi la athi ngumuphi umehluko phakathi kwaleli kokuthi upakelwe naleli yokukhonjiswa lidlozi. Leli lokuthi upakelwe uqinisile Mbonani akusilo ngoba kunenye into engiyifundileko kunabelaphi laba bavela ngaphandle laba sebanositoti okunye ebabenzako abantu namakhamba bayofika kibo bayiconsulta kuba nempoko ebabaphuthelisa zona ukuthi umuthi lo usebenzisa hotel wenzeni bese umuntu uthi angaberegisa umuthi loya umuntu abhuta ngenyoka enzeni abe umuntu ongasuthi njengomuntu ongasunedlozi kuthola ukuthi akusinjalo zimpoko leza kuyindlela eba-attracta ngayo nebadosa ngayo amathwasa. So kubalulekile ukuthi nawuye kumelaphi lakakuphuthelisa umbuze ukuthi umuthi lo ungewani akuchazisele kuhle. Angazi ngiyazwakala na? Ucabanga ukuthi uyezwakala mkhulu uMahlasela but ucabanga ukuthi sele azi ukuthi ukunikela isipoko ngendlela oyiveza ngayo le ukhumbule bonyana ngiyaya mina anginalo ulwazi lesihlahla yeke sele nginganalo ulwazi lesihlahla ngimbuza njengoba na wena usiyelelisa ekutheni singokubuza naku ngiyambuza ukuthi ungewani umuthi nomtjana isihlahla onginikela sona uzongitshela bonyana uyongibhudangisa kumbi uyongibhudangisa kwangangi nedlozi ngizokwazi ukubuya na ucabanga angeke akutshele uzokuthi yotela la thatha umuthi lo wotele ngawo ufuna ukuthi umbuze ukuthi ngotela mayelana nani ngoba ngibona mina kuyinkohlakalo amalanga la abayiberekisako abantu laba bavela ngaphandle. Ngiyakuyizwa uzokala clear but ngisho ukuthi mina ucabanga ukuthi uzonginikela into engiyifunako na ipendulo engiyifunako nakaneqiniso kumele akunikele bengeke akunikele ibhoko nengeke umuntu oneqiniso. Right, asidlule Mam Jason angikulochise ngikwamukele enough ngamhlambe uphendulekile. Ya ngiphendulekile mnguni ngoba ngibuza nje ngoba kunento engirararako. Uma mkhulu wami unabo ma 10 years solo athulindrile imali yokuthwasa solo uthulindrile ukuthi idlozi limkhombise mara idlozi elisola limkhombise tot namhlanje. Nangakhe ngibuze mhlambe kuze njani athi ulinde ukuyokuthwasa ifike njani kuye leyo Lokho khona uyaboniswa uyabhudanga bamkhombisa into mali azenze uyazenza zonke amele ukuthi azenze uyazenza kuhle ngendlela eright net nje kubhala lapha ukuthi bamkhombise khona ukuthi kosachinge kuphi ngoba thina nasithi akakhambe aziyele ukuthi akukhonakala livumi. impilo yakhe injani Yena uright unesikhathi ahlangane ngikhuluma indumba uyayiseka bamkhombisile indumba uyakhila unayo indumba iphelele ijamile nedi kubhala lapha ukuthi kosakhambe aye lapha ayokuphetha awugida. Mkhulu Mbonani mkhulu Mahlasela uyayakha indumba ungakadluli indumba angizwa Ngibawuthi ngiphendule. iye Ya lo uma akhuluma ngaye loyo. Kuyenzeka ukuthi idlozi bathi khamba ukuthwasa thola ukuthi akafanele ukuthi ayokuthwasa. Yena uligehla. Idlozi lakhe liyamkhombisa liyambonisa yonke into akafanele ukuthi ayokuthwasa. That's why limlayele lokuthi akhe lendrumba enzeni. Okay. Uyafunyana enough
Awa ngiphendulekile ngiyathokoza bobaba. oye Siyathokoza na uphendulekileko enough ngithemba bonyana negedla uyazi bonyana ngongunjani umlaphi wendabuko. Ngiyamazi ngongakayi ekuthwaseni. Okay. Yeah. No, thank you so much. Mam J, angikulochise ngikwamukela ehlelweni. Ungafeli ngaphakathi uphume makufuze uyokuthwasa. Awa mina ngikhambela kudanyana nalezo lotshani ngendlini. Akwande Mam J. Babumbonani noMahlasela niyavuka bobaba. Sivukile sigezwa ngikhaya. Sithokoza. Yazi indaba yokuthwasa umuntu avala umuntu. Kade khona abobaba bayayazi. Kade khona ngizokuza kubaba umbonani akhe ngithi idlozi or abangiphetheko bangikhombisa ubaba umbonani ukuthi ngiyokuthwasa kubaba umbonani. Ene kube ubaba umbonani nguyo right for ukungithwasisa ngikhambe ngiyokuthwasa kubaba umbonani. Abantu sinamadlozi angafaniko vane ngithanda ukukhulumisa ukuthi inthunywa zethu azifani. Ubaba umbonani akhona ukubona ukuthi amandla anomntwana lo wamlo ngize kuye ngizokufunda ngimntranakhe but nginamandla ukudlula yena. Ukuthi nangiphuma kubaba umbonani I could be more powerful than kubaba umbonani. Ngifundiswe ngubaba umbonani ngimntranakhe ukuthi nanginenkinga kosa ngibuyele kuye. Ubaba umbonani angivale baba umnguni. Akangivali because angafuni ukuthi ngibereke. Ungivala because uyabona ukuthi there is a light at the end of the tunnel. Uyayizwisisa. Indaba yokuvala ayithomi nje mina vane ngithi ikinga nokuthi inyangezi azisathwasisi ngokweqiniso. Umuntu yazi nginosesomunye engimaziko okhambe wayokuthwasa. Chukuthi nangimcalako ngikhumbula imali ezibhadelwe lapha ngingalila baba umnguni actually into engingayikhuluma. Nawe nangingakutshela ukuthi umuntu lo ubuye ukuthwasa nawe uzokujama umcale ube namathluwo. Kuyakhonakala ukuthi umuntu akhamba yokuthwasa nakagodukako abe nesana. Ene ugobe lakhe mfazi. Akhe siliselo ukuthi maybe sokuthi maybe ugobe lakhe bekungubaba bekabanyonyobela. Ugobe lakhe bekumfazi. Ubaba lomntwana loyo angathwasi nokuthwasa lapho. Ithwasa lilithola njani ithuba lokwenza into ezinjalo? Iyabhala leyo. Isaneli uyezwakala ugobela ngumuntu wengubo. Isaneli ngelakababa lo amchiyako nakakhamba yokuthwasa. Yes, but isikhathi asikhambileko ayokuthwasa asicorrespondi nokuthi kosa kube nesana in between. Asicorrespondi. Hayi, ukuthi sizokuthi maybe wakhamba selazithwele asihlangani. Mhlambe mama ngeke wazi mhlambe kunalabo bahlangana khona ngoba ngitsho sekunentwana siyo ukuthi basho umuntu uthwasa abereka. Ngikhuluma ngomuntu ongaberegiko ongazi nokuthi i-net ne-gross yesalary yini zange kabereke. And then nginenkinga yokuthi umuntu loya njengabathize bebahlangana ngayo nobaba lo ungabona ngikamtshela amanga athi yokwemba kaneni yazi ukuhlangana nobaba lo.
njengoko Phela mama, enye into- lapho ngubani okose athatha Bayenza i-accountability? accountability. Ngubani okose athatha Kose ithathwe i-accountability ngugogo. lapho baba Umntwana uBonani? usezazenzakhe. mama ya Ngikulalele, umbuzo uthi Baba ngubani ekufuza athathe accountability kumsebenzi kabani ukwenza isiqiniseko sokuthi ugobela uvikelekile ngazo zonke indlela. No, I mean not ugobela but ithwasa. Sorry. Thwasa. Ithwasa livikele. Yes, ithwasa. I-responsibility kaGobela ngitsho nguye i-teacher. mm. I-responsibility kaGobela. And enye into engibonako eliphutha ebayenzako abogobela lapha ephehlweni kunemithi angiseberegiswako nedliwako. Imithi leya iviselela imizo. Imithi leya fanele ukuthi kube nendlela ebayiqapha ngayo yokuthi amathwasa la angabi nemizwa babulale imizwa le ngoba nayivuselela imizwa nje obvious uzokuphuma endleleni uzokwenza isiqiniseko sokuthi uyokhamba ayokufuna indoda ngenxa yokuthi imizwa le seyakhele kuya seyimningi. Mina shem yazi baba umngoni indaba ukuthwasa ibudisi. Uyathwasa ungabereki leso sikhathi kuphuma imali eziningi. Ndolo Yes, solabuyako I can call her junkie. She's a junkie. Tukuti Yeah. weba ngendlini ngekho amchiya ngendlini yakho. Hayi. Angekhe angithi ke mina ke ngiyamazi angekhe ngathi nangikwasesam angenile usesama ngekho ngaphuma ngendlini. I won't make that mistake. Chukuthi uzokwebela kwebele wathola imayonnaise ivaliwe itsha uyayithatha uyithengisa to feed her habit. Mara zange ziyimali emsebenzini kaGobela loyo mara nawathuwelela ikhona. Akubuyelela Mahlangu. Ithi mara basobanesandla mara emsebenzini kaGobela imali enhlalo na ayikhona kumadlulele kangaka. Serious ayihlekisi shemleya leya ayihlekisi. Yeah. So Mahlangu nasi isimo namtjana ubujamo ngalendlela buvela ngayo. And kuvela lo muntu sekabuya ngatsho ngithi ngakini nofana ngakuma colleague wenu uhelebheka sinjani Uhelebheka njani nasele anesandla nje nasele akuloku bujamo akibo khumbula ukuthi Akibo. soloko abuyako azange keka sebenze onofana enzeni so that obviously ubujamo kibo njenganje it was led by unemployment number 1 number 2 ukungasebenzi lokhu ekufuze akusebenze ebegada kuyelele ake ngithi ukupractice azanga practice of which labe kachinge ngakhona bekumuntu uchinge uyokulatshwa yes and then at the end of the day azokwazi ukuthi naye akwazi ukuhelebha abantu angitsho so sele kubhala angakwazi ukuhelebha abantu akhe sibale njengokuvalwa mhlawumbe into efana nalezo nakho sekufinyelela ekutheni agcine abonakala kwangayijunkie mhlawumbe nofana umuntu odla idakamizwa into efana lezo bekulidele ekutheni abe nesandla uhelebhe kanjani umuntu ofana nalo sele ivelile ngalendlela umuntu ngephendula khona ke ngiphendule okay baba umnguni babonana ke ngiphendule umama lo yes ke ngiphendule umama lo yazi kunjani mama ukuthi yena usesi lo wone khulu emadlozini ngokuthi ababe nomntwana asethwaseni ngamanye amagama ungakarageli phambili babonana ngamanye amagama ubujamo akibo nje
could be the results, the punishment. I-punishment yamadlozi. Umoche khule emadlozini ukuthi ajike abe nomntwana la ayokuthosa khona. Ukuthi emadlozini that's why selanje selathwelela idlozi liyamthwelelisa liyamphanisha. Alright, usasesekuthweleleni for that ngizokuvulela uMam J. Liyamthwelelisa idlozi yes ngoba mhlambe wakhe ngithi wenza umonakalo asasesesikolweni. And then bese lithini ngalo bekufuze bonyana amgade? Nalo fanele amgade. Lithini ngawe njengogobela ngamanye amagama wena ubhalelwe kwelusa. Lithini ngawe idlozi? Iye ubhalelwe kwelusa wena ugobela lo. Nguyo orongo, nguye wenze umntwana lokuthi amothakalele iphilo ngoba umntwana lo ujike waba nomntwana ekuthwaseni. Ngiyakuyizwa ngisho ukuthi liphanisha yena kuphela idlozi na wena aliphanishi njengomuntu obhalelwe kwelusa. Naye lamphanisha yena ugobela khona limphanisha ngakho. Okay. Okay. Mam J uyamuzwa ubaba Mbonani bonyana mhlambe ujamo udade yazifunyana akibo kubangelwa yini? Ngiyakuzwa yo baba uMnguni Shem yazi nezinye zezinto it's a shame Shem. It's a shame. Yazi ukhumbula ukuthi ukuthwasa kuyimalini kukodwa ama expense wokuthwasa awodwa. Nithi umuntu yokuthwasa abuye azoba it's like nobody ungunobody nje. Ngicabanga ukuthi nesnafe nozomkhokhisa isnafe ukuthi akathimule maybe kuzakuvuka idlozi angicabanga kusese nedlozi lapho. Right. Nako ke sekwenzekile nakumonakalo wenzekile already already. Mkhulu Mahlasela, Mkhulu Mbonani nako sekwenzakele. Ipengu ke njenganje mhlambe ulibalele kanjani emadlozini nenge kuyipunishment as you are saying Mkhulu Mbonani ulibalele kanjani emadlozini ngengikuphe kufuze mhlambe akwenze emadlozini ukuyokubawa ukulitshalelwa kuleli hlazo alenzileko ekutheni akhamba chingiswe ngesikolweni sokuthwasa yena abuye nolilako ngengikuphi mhlambe angahelebheka ngakho ukuthi aphume kilobu bujamo ebekubo ngoba uMam J uyamuzwa ukuthi uthini uthi akusimuntu nochiyekako ngikhaya angahelebheka sinjani sele ivelile into efana nale. Akayiphendula uMahlangu ngizwe ukuthi yena uphendula kanjani. Yokuthi angahelebhe kanjani antela sejamela njengalokho. Yes, sekwenzekile nangabe lidlozi liyamphanisha njengoba na aveza uMkhulu Mbonani. We understand the reason of punishment. Ukuthi ube nomntwana asekuthwaseni of which ngamanye amagama uconceive angaphakathi esikolweni. So now idlozi liyamkwatela liyamphanisha lenza konke likwenzako kujika ubangilento angiyo namhlanje. Siyakwamukela konke lokho. Uhelebheka sinjani ekubaweni ukulitshalelwa? What is it he or she must do ekutheni kuphume konke lokho angikho namhlanje mhlambe alinge ukubuyela ebujameni begadangibo ngaphambilini? Lapho ehelebhekeni yokosa ukuthi before azohelebheka ngokuthi mhlambe ngokwempengu kanjani yokosa kokuthoma ashweleze emadlozini arabhele from emadlozini. Emva kokurabhela from emadlozini kubuye futhi ageze umuzi kaGobela. Iphendule rehe. Egezele umuzi kaGobela kosa ukuthi kube nehlawulo ayikhiphako ngoba konke lokho akwenzileko ukwenzele kwaGobela isisu sethe khona kwaGobela alapha kwaGobela. So yokosa ageze umuzi kaGobela ahlawula umuzi kaGobela then emva kwalapho akhona kube umuntu ozokhona ukuthi ahelebheke ubonakale ukuthi inkinga yakhe emva kwalokho ibrige kuphi.
uyezwakala Mahlangu uyezwakala Eh. but then remember umkhulumbonano uvezile ukuthi idlozi liyamphanisha but okwanje kanje kuyinto esinganafakazi bayo bokuthi idlozi liyamphanisha angafunyana sinjani ukuthi indeed lidlozi limphanishako ukuze abe kuloku bujamo Angafunyana ngokuthi aphume azihlolisa. ayoconsult Azihlolisa ayokuhlola ukuthi ngabe inkinga ikuphi. ayoconsult ngamanye amagama utsho njalo Ayoconsult. right Mam J ngikulalele baba Mnguni. ngithemba bonyana uyabezwa bobaba ebengihalela ukuthi kungenzeka mhlambe nenge kunehelebhe ningamtholela lona umntwana lo ningamtholela ngalendlela ba-advise ngayo kodwana anginibalekiseli ama-client bobaba ne ningizwe kuhle anginibalekiseli ama-client but bengithi uMam J nenge kunehelebhe bafuna ukumnikela lona in terms of ukukhamba ayoconsulta noma ayokuhlola angamletha kini ngoba nakamletha kini nina already seninayo engcondweni ukuthi idlozi liyamphanisha so akachinge lapho ukhunya ngazi ningizwa kuhle lapho Right. It's a pity yazi baba Mnguni ezinye zezinto it's a pity yazi sibabelethi sinethando elinye esithi nasilipha abantu bethu sikhohlwe ukuthi sithi sibaphithando kanti siyabamorosa siyakhohlwa nokuthi ngelinye lamalanga sisabe singekho to clean up the mess. Ngikhuluma ngomuntu osesemutsha umuntu okose ukuthi thana uyavuka adobe handbag ayobereka into angayaziko yokuthi umuntu kosa yokubereka. Ngikhuluma ngomuntu othena kamochakalako wamochakala phambi kwabazali bobabili at the moment ngikhuluma ngokuthi abazali bachiyene nge2 years abasekho kuyithu. Kubani ozokuthatha imali yakhe to start with ukuthi I'm willing to help this person njengoba ngitsho ukuthi angeke wamchiya nento akusena umuntu ozicabanga ukuthi angaba nehelebho kuye. Uyayizwisisa so ngesinye isikhathi vane sithi siyabathanda abantu bethu mara kuthola ukuthi sibathanda ngendlela wrong bese siyabamorosa nasiceda ukubamorosa sibachiye banjalo and sibachiya bangakacabanga ukuthi these people they can leave us in this mess. Sithi nasiceda ukubachiya bathina basula inkophe babone bazithole babodwa. Ngikhuluma ngabantwana ababodwa abanganababelethi anyway abazali babo bona bakhambe sebakhulile noma bachiyene nge2 years but they were over 70 so bebakhulile abazali bobabili but kubhlungu nje ukuthi abanani ba Akananto ayibhemako njengabonya ubaba. Sicabanga ukuthi ayikho into angayenziko nje. Sesicabanga nokuthi ayikho akunamuntu ongeba ebe negrocery. Clearly there's something afuna ukuyithola. Madlozi. Akaloya madlozi. Akakaloyo amadlozi. Madlozi. iBraypack baba Mnguni uthi uthenga 5 kg uzoyisika kuhle akhipha amaphisi mara nasazi situation eso wena uzokuthi ngendlini ngine 5 kg eBraypack no uyalapha ukuthola amaphisi ayi3 Wrong. Mara uthi nihlala naye ngeJardin ma. Mina ngihlala naye usekhabo is just that ukuthi ngiyamazi I know ngazi nesimo lesi angiso so njenganje ingizwisa ubuhlungu ngoba ubaba bakhe simngcwabe nini early September ukuthi ngendlini lapha usele yedwa nomuntu ozokuza athi umlethele igrocery angisho ichegu belikhona ukuthenga ipuphu kudliwe unabentwana kulale kudliwe fine uyiphethe imali esasa bentwana is it gonna be worth it? It's gonna be enough.
kulani ngena khona ke bomkhulu angithi bengithi mina ayingasi ukuthi nginibalekisela iclient ngoba sele nivezile indaba zamadlozi and so forth. So I just thought ukuthi vele nakezako niyokutsho ukuthi ukwatelwe madlozi ngale ndlela ebeniyilethe ngayo. Manje ke naku kuyavela ukuthi akanaye mhlambe umuntu ongakhekhe kamsekele financially and so forth. Ningahelebha njani ke nina njengabogobela ekutheni mhlambe ahelebheke umntwana lo? Yes, ngiyezwa kukhona ukukhulumisa i-rehab phasi but then nanithi izinto zamadlozi i-rehab ingahelebha. Ngoba I understand ukuthi e-rehab they just going to rehabilitate my cravings and so forth. Then mhlawumbe nakabuya kwidlozi uragele phambili, I don't know ukuthi lisebenza njani. Ibudisi bobaba, ibudisi ukhipha umntwana wakho ngendlini uthi umntwana wakho ayokuthwasa, umntwana wakho abuye angenye into ongasayaziyo. Ibudisi, ibudisi. Yeah, ake ngibaphendule ziya. Yes. Noma bangamthatha bamsewe lapho ku-rehab apho angeze alunga abe rehe. Nami sukuthi nje ngilitshela kwakomoya, umoya uyangitshengisa uyangitshela lapha emadlozini apha ngasilahlangene ihloko. Idlozi likwatile selimhlanganise ihloko ngento ethi ayenzileyo lapha athwase khona. Mara ke babungibonani Tshama ngikungene phakathi. Yazi umuntu lo nomcalileko you won't tell ukuthi une problem. Angekuthi ukuthi une problem nomcalileko. Uzosuthi maybe nangabe wakhe wamazi uzokucabanga ukuthi ngabona uluzi weight ukungabereki so forth and that 1 2 3 uthoma uhlanganise ukhulisa abantwana. Into yazi mina bengithini Ngilalele baba Mahlasela. Bengithi mbonani yabo singasangenelela deep khulu kuyaphi thina asenze so ukuze abantu babone ukuthi into siyenza la kuzana ukufocus adlali asise emagwabeni. Asisikaphe mbonani simlaphe ngokuhlanganyela simlaphe ngaphandle kwesente. Yeah. Angazi angizona kuze wonke umuntu abone ukuthi into siyenza la ayisikho ukudlala. Yeah. Yeah, angazi ngiyazwakala na. Kamnandi khulu. Uzakele baba Mahlasela. Simlaphe ngaphandle kwesente. Ukuze babone ukuthi into siyenza la asise ekudlaleni. Yeah. Yeah. Ngithokoze Mina baba ngiyasho Mahlasela. njalo. I-right lapha. No, uzwakala kamnandi khulu mkhulu Mahlasela begodu lokho kuchoko siyakuthokoza njengeza nonke podcast ukuthi ukuveze ngalendlela. Right. Ukuthi mhlambe nifunyanyana sinjani nabo uza kuthindana nomam J nge-inbox angitsho. Nginawo amanamba kamkhulu Mahlasela. Okay, niza kuqoqisana ke ukuthi nifunyanyana nitholana sinjani and then akwazi uhelebheke ekugcineni kwelanga umntwana loyo. Ngithokoza kwamambala ukuthi uyiveze ngaleyo ndlela mkhulu Mahlasela. Hawa akahelebheke. Begodu besinga kunomisi phasi lapha uthi angakuthabela naye ukuzwa ukuthi nizobe nikhambe njani mhlambe. Well sizayiqoqa ngesikhathi esilandelako ayinamraro leyo. Yeah, siyathokoza kilokho. Ngaphambi kobanyana ngiye kuwe enough angithathe uNation. Nation angikulochise ngikwamukele nawe ehlelweni. Mngane Nkosi ngithokoze nonke. Mavimbela. Kamnandi khulu nihle njani? Ahamani zamrita nakubrotho busazele raka. Ya, bengifuna ukubuza man, ngiphendulekile empuzweni leya engiyibuzileko phambili. But ke ngifuna ukubuza something ukuthi sele sifuna ukulungisa indaba kaMaliya.
ukuthi wakhamba wenza le process yokuthwasa nani mara nje akaboni next. Mhlambi i-advice abanganginikela yona ukuthi ngikuphi okuzokudingeka sort of so abo baba. Bona ngathi akuswenye network uthi ngikuphe kuyokwenzani? bengifuna ukuthi bangihlathube ukuthi mhlambi ngikuphi engingakwenza. Right, kuba wena uzwa umbuzo. Ngiyawuzwa mara ike yamkhatha ngimzosela aphutha yele peleni. Alright, unation uthi nangakhumbula kuhle kunoma engithe mina ukhambile wayokuthwasa kodwa nasekuphele isikhathi solo kabuyako akwenzeki litho akunalitho alibonako naveza indaba zokuvalwa and so forth niyakhumbula. Yeah, so now uyabuza nangikhumbula kuhle ngibe nombuzo landelela ekutheni angahelebheka sinjani umuntu onjalo nathini nakufuze achinge komunye wabogobela mhlambe namtjana ke ngithi abalaphi bendabuko ukuyohlola then bathole ukuthi uvaliwe bazokwazi ukuthi bamvule without ukuthi loya azi since angamonitari ukuthi ikhamba sinjani process yakhe yokuvala and what not. So ubuza ukuthi ngengikuphi mhlambe ekufuze abe nakho ekuchingeni ngapho angakulungisa. Kosa angithi kosa aphume bese ephumeni kwakhe athole umuntu ozomhelebha ozokhona ukuthi amvule phezu kwesimo lesi akizwe. Akazi ngiyazwakala. Uyezwakala Mr Nation? Ya ngibambile mntwana Nkosi. Umuzwa moyo ne? Ya ngiyamuzwa. So roughly mkhuluma hlasela nawe mkhuluma Mbonani. Roughly kungafuneka ini ngakwelakhe ehlangothi sithi iye nangambala uvaliwe njengombana niveza sele kubonakala ukuthi akunalitho alibonako and so forth, and then yes let's conclude ukuthi uvaliwe, and then nakachinga la azobe achinga khona ke ngithi uchinga ngakini and what not roughly ngengikuphi nafana yini ekufuze akuphathe. Yena mkhulu okwanje angeke kube nento efunekako kosa ukuthi angithi aphume lesukumeni kwakhe khamba ezolisa akhona ukuthola ukuthi ikinga ikuphi kuvaleke kuphi njani, then bese loyo muntu loyo abe nendlela yokuthi leyo kinga leyo uyisombulula njani. Ayikho into ezokufuneka sekuphuma ukuthi ayihlolisa mara ukuthi kunento asuka naye khamba naye ayikho. So ukuthi kufunekani ukumvula uzokuzwa nasafikile. Angithi uzokwazi after ukuthi ahlolile Ngitsho khona into ezokufuneka kuyokufuneka ini. Uzwakele mkhuluma hlasela Nation Nginamanga mbona Ya uqinisile kumiqiniso. Ya kuliqiniso. Nation No bafongithokozile ngiyizwile. Ngiyathokoza kukhuluma. Mntwana Nkosi. Enough. Ngune. Mina ngune nginombuzo. Nginombuzo lapho kumkhuluma sahlela noBambonani. Ngibezwe bathi nje umuntu othasako uyaya ayokubereka, ne? Mina umbuzo wami usekutheni umuntu nakasekuthwaseni nakaphuma ekuthwaseni uyangeniswa ekhaya, ne? Sele athwasa ngapha athola ithuba lokuthi aye emberegweni ungeniswa ngibani emberegweni apha? leyo uyiphendula leyo azange sibeke ukuthi umuntu uyathwasa akhamba ayokubereka besenza umzekelo wokuthi
enye into eyenza ukuthi kube nama-disadvantage ukuthi umuntu athwase abereke. Okay, mkhulu Masahlela ngiyakuzwa. Sengiyabuza-ke. Okay. Ukuthi ngibani omngenisako? Mkhulu Masahlela ngithi mina umuntu nakasekuthwaseni nakaye ekhaya uyangeniswa. Siyababona baya ethwaseni mara thola ukuthi umuntu wakhona sikhwela nayo ibhesi. Aya emberegweni abuya ekuthwaseni angakagoduswa. Ekuthiwa la emberegweni ungeniswa ngibani njani? Uchaza ukuthi uhlangabezwa ngibani egeyidini? Uhlangabezwa ngibani egeyidini emberegweni angeniswe emberegweni? Ngoba ekhaya le uyangeniswa ngisho. Emberegweni ungeniswa ngibani? Emberegweni ibabudisa ukuthi uyazigenela ngoba ngithi sola ukuthi omunye uberege emakhuweni. Amakhuwa akayazi into le. Ukuthi usuyafika ngena. Nabe ngifuna ukwazi ngekwazi lweni. Ngelweni lwazi ukuthi nina nazi njani. Ungeniswa ngibani? Angaphenduleki. Leyo ayenziwa mina iyangimangaza ukuthi umuntu uthatha njani abereka. No, khona kuyinto eyenzekako mkhulu Mahlasela nami ukhona ebengimaziko bekayi traffic ngiyayitsho ngizama traffic maningi bekayi traffic alo kanje ikolo yama traffic njalo ntambama indropa ekuthwaseni and then kusasa umbethi uniform iyampick up uya endleleni uyajamisa wenza konke ntambama uyabuya ufika ekuthwaseni uyagida wenza konke kwenziwako lapho. I mean that one I've witnessed nami ngiyibonile mkhulu Mahlasela ngisahlala ekhaya isense ngethabana. So kuthi ngamanye amagama Mahlasela as much as niphethwe mhlawumbe umbrella ethile mina I thought ukuthi njengoba ni under a certain umbrella under a certain association maybe there's a standard procedure ukuthi nisebenza sinjani. Bengicabanga njalo ukuthi kuyahluka ne? Yeah, kuyahluka. Ukhamba kuhluke ngoba omunye nomunye ugcina aba nendlela yakhe abereka ngayo. So ngamanye amagama niyaphuma kuleya policy noma amakhondi yake ngithi policy ye association enphetheko. Ngiyadlela ngakhona ukuthi abanye bayaphuma. Then what is the punishment? Noma mhlambe ilokanji izonziwe kanjani? Ngoba kufana nalokho wenze ilokanji misconduct leyo suke uyenzile under the umbrella yaleyo association. So ngimaphi amagadango umuntu onjengaloyo athathelwa wona njengogobela nakaphumileko mhlambe elawulweni? Kunokwenzeka ukuthi bangambiza ngaphambili kuyoba nemibuzo ayitholako nabamthola nomlando kuyokosa ukuthi ahlawule bomhlawulisi. Kusho ukuthi kuhlawula lokho kuncane mkhulu Mahlasela ngoba bona abanengi bayathwasa. Abantu ababaningi abathwasa babereka babamahlasela. Yazi ngicabanga ukuthi mina Mnguni kuya ngabogobela ene kuya nangesimo babumnguni. Akhe ngithi into yokuthwasa ibamba mina ngingumam Jason. Mina ngingumam Jason nayibamba mina anginamuntu ongakosa ukuthi angibhadalela ama-cost layo. Ngibereka kosa ukuthi ngichubeke ngibereke angeke ngithi ngizokusave imali yokuthi ngiyokuthwasa while ngisekuthwaseni nginabantwana abantu abami bazabe badlana. Ene ngapha nangakuwe nangapha ekuthwaseni kosa kube nengoste engizenzako kosa kube nentwaso kosa kwenziweni kosa ngigoduke indwezo zonke njalo zifuna imali. I can say ngingayibudget imali yokuthwasa but abantu abamaba ke
Yeah, ene ngapha uMahlangu bayayifuna isavana madoda. Ngisisandle sodwa abantu abamaba ke ofana ngiliseke ngingathwasa ngihlanganihloko. Hawu uMahlangu bayifuna la eHenisi. Yeah, isavana bayifuna, hayi bona bayifuna. Uyayibona Babumnguni mina ngisesenesifiso sokuthi umkhuluma sahlela noBambonani ngelinye lamalanga bangakhamba bayokwenza ifunisela ukuthi umuntu oseka athwasako abereka ungeniswa njani ngemakhweni bangibuyele nependulo iphila uthi ikhonakala njani mara leyo sweetheart abe yikho ipendulo ozoyithola uyabezwa bathi abayazi bona zange khe bathwasisa khona bona abayazi sister Jason bona abayazi nasi homework ukuthi ingathi bangakhamba bayokwenza ifunisela bokufuna ilwazi njengoba bayenza so Amakolika ziyabuya. Ngithwasa kwanje hayi akusesengikhona. Hayi kwamalanga la khona. Yikho. Sizokuthemba njani? Sizokuthemba njani mara? Kwamalanga la khona inkinga. Hayi sesengikhona. Sekuyitamati yabola ibolisa namanye. Bakwethu ngicabanga ukuthi nenge mhlambe kungasena mbuzo ekhona kwangasifikile ekulisongeni ihlelo lethu ebusukwini banamhlanje si. Angiveze naku ngaphambi kobanyana mhlambe singalayelisa nangabe akusena mbuzo okhona. Kuno Giver 1402 obhalileko lapha uthi ngiyamthemba mina umntwana nami upholile epilepsy mahlasela abantu bakhamba bachange ama-account name man ngingazi ukuthi mhlambe nguye na lo kodwa kukhona udade sakhe sathi sikhuluma ngabo ubulwele bokuwa loku wangena okungudade ngokwamnguni ngingazi ukuthi mhlambe nguye na ngoba ama-account bakhamba bawachange abantu babe bambatha inkuba yede fana nabo Ruso abo uRuso lo musi ngimavimbela mnguni wasilungisela ifoni. No uchazile for 3000 unation lo oh yeah no iyanguye hayi uchazile nangambala nguye udade wakwamnguni iye ngiyayifakazela leyo wachinga ngakhona ngokuthatha inomboro khona la ehlelweni wachinga ngakumkhulu Mahlasela mayelana nomntwana ebekade anobulwele bokuwa sithokoza ukuzwa ukuthi uhelebhekile naku uyaveza ekutheni akasawi umntwana siyathokoza mkhulu Mahlasela wabuya wangifonela udadewethu wangitshela ukuthi nisebenze sinjani nagijima nigijinyiswa ngokhunye bekunigijimisa benokufunyana kwamhlanga but then thank you so very much for that mkhulu Mahlasela siyakuthokoza hle kwamambala Mam J nizahwathana nabo with regards to umntwana lo obonakala uphilo bakhe busengozini ngendlela enza ngayo mhlambe angahelebheka ngakibo abobaba and then nation abobaba napa helebheka mswekhethu nenge kunendlela ungabahwatha ngayo ungaba inboxa okay let me just do this mkhulu Mahlasela ngibawa ungibizele inomboro yakho so that ngibhale la Mahlasela inomboro ithini 07 079 yeah 378 90 80 nanzo inomboro ngizibhalile bakwethu nenge nifuna uhelebho ebegade nifuna ihelebho ngikhuluma ngawe Mr Nation enough nenge ninembuzo further you can contact umkhulu Mahlasela mhlambe during the day
nibone ukuthi nihlangana sinjani. Umuntu wangaphange emzini nokho akasikude ungaphange eVaterfali then nizokwazi bonyana nihelebheke. Ngithokoze khulu kwamambala nangase nambuzo bakwethu. Ihlelo silibeka la ebusukwini banamhlanje siyiza nangipodcast sithi ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume. Sele ungafeli ngaphakathi nangambala uzohelebheka. Ngizokubawa ngithome ngawe enough ngizokulandela ngoMam J then ngizogcina ngawe Nation nicho amezwi okulayelisa ngaphambi kobanyana ngivulele bona balayelisa. Hayi siyathokoza kumkhuluma sahlela noBambonani nakuwe Mnguni sithokoza kakhulu inhlathululo nakho konke. Uzimi nabezimu babe nathi ngaso sonke isikhathi ngiyathokoza. Siyathokoza. Mam J. Sithokoze mphathi baba Mnguni. Sithokoze baba Mahlasela. Baba Mahlasela ngicabanga ukuthi kunefene engibamba ukuthi ngingafiki kuwe. Always nangikhuluma nawe vane ngithi ngizokufika kuwe. Isuse. Oyibekwe nguye. Ngicabanga ukuthi bekwe nguye Mnguni ngiseduze khulu nomkhulu Mahlasela. Ngicabanga ukuthi bekwe nguye right Kuphi ngeze kanjani ma? ya wamkhulu Mahlasela right ngikhuluma nawe ngiba nengqondo zokuthi mara umkhulu Mahlasela uzokuthi Mam Jason always uba ku panel and solo 2 years so hayi unesikhonkwana ngibekele sona. Bobaba sithokoze imfundiso sithokoze ilwazi nesiphalona ngamalanga. Sithokoze baba Mbonani eMaphotla. Sithokoza kakhulu namhlanje ngiyakuzwa baba Mbonani uthi nongafuna uyiphendula uthi ke iphendule ngimahlasela lo ngiqalile ngikhoma ngomuntu. Sithokozile bobaba sithokoza kakhulu. Yawa sithokoze man. Mntwana enkosi thokoze khulu ihlelo lakho kuhle angithokoze uMam JC ngingathokozi wena angithokozi uMam JC ngoba mina ngabizwa nguye Yeah. owangilembukisa ngimuye so angithokoze yena ngithokoze nani uzimo nabezimu bekhenu mfo ngathi bangakuthwala toti izinto zilunge iphasi lilunge ngamalanga la siyayibona izinto zenzeka iphasi liyalumela so ngithokoza kakhulu mfo isikhathi sakho nokubekezela lokho nakho ngathi ungahlala unakho mfo ngithokoza. Siyathokoza mfo. Mkhulu Mahlasela. Mnguni. Ngithanda ukuthokoza kibo bonke ebesinabo ebasilaleleko. Ngithokoze nakuwe baba Mnguni, ngithokoze nakuwe baba Mbonani. Ngithi ngithokoze khulu for ukuba nathi ehlelweni. Sesahlangana ngelinye ilanga. Amagama engathanda uwathiya olanga ukuthi abantu asihelebhe nabantu ngokweqiniso nangokwendlela ekungiyo. Singathembisi abantu izinto ezingekho. Ngiyathokoza. Mkhulu Mbonani. Nami ngithanda ukuthokoza nawo baba Mnguni nawo Mahlangu ngiyathokoza kakhulu ibambisano lethu esilikhulumela nabalandeli abalaleleyo sibonisane sakhisane sikhona ukunceda abantu siphilisa abantu ephasini. Siyathokoza. Bantwana bekhaya anginithokoze khulu kwamambala nonke enibe nathi ebusukwini banamhlanje mkhulu Mahlasela esikhulukazi wena nomkhulu Mbonani siyathokoza ekutheni nisilethele ilwazi enisilethele lona la kiwo wonke umuntu obukeleko namtjana olaleleko la ngiyanirabhela ungafeli ngaphakathi yewize sikhulume ngani ngoba impilo lengeyakho amahloni kuyinto engeke ikusendawo begodu kula uzokulimala khona na uthi nangingabuza lo mbuzo lo bayokuthini ngami kusasa. Khumbula impilo ngeyakho begodu ngeyakho wedwa. Akube buthongo ibizo lami kuMandla ngokwamngoni Sibongo kunjebe.com le iza nonke podcast. Ungafeli ngaphakathi asikhulume. Thokozile. Thokoza mina Mnguni. Nakia